Cikloturizam i drugi oblici korištenja bicikala u turizmu spadaju u rastuće oblike turističkih aktivnosti te predstavlja jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom razvoja. Cikloturizam smo mi ovako definirali na jedan ovako zgodan način, da je cikloturist svaka osoba koja dođe u Hrvatsku i dotakne bicikl. U principu znači svako onaj ko na bilo koji mali dio svog odmora provede na biciklu, mi ga tretiramo kao cikloturista, a naravno onda imamo razliku između onih pravih pasioniranih koji isključivo radi toga dolaze, da bi vozili nekakve dugačke rute. Eurovelo rute su te najpoznatije, Hrvatska ih ima 4, a druga su skupina oni turisti koji borave u nekoj destinaciji pa sad ili nose sa sobom bicikle pa se malo voze okolo ili posude u destinaciju i onda se isto tako voze. Za razvoj proizvoda cikloturizma od presudnog je značaja primjereno uređena i označena biciklistička infrastruktura. Pravilnikom o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta definirana je mreža državnih glavnih biciklističkih ruta Hrvatske. Inače imamo dosta velike razlike između tri osnovne grupe, znači oni koji su zapravo za turizam najvažniji, to su ti touring i trekking biciklisti, znači koji obilaze lijepe krajolike uz obalu, unutrašnjosti, bilo da su to kraće ili dulje putovanja. Atraktivan i raznolik prirodni okoliš, bogata kulturno-povijesna baština iz raznolikih perioda, povoljna klima, blizina velikih tržišta, sigurnost zemlje te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom motornog prometa i puteva pogodnih za kretanje bicikala pružaju Hrvatskoj brojne komparativne prednosti za razvoj cikloturizma. Potičemo naše posjetioce i goste na aktivan stil života i nudimo bicikle u najam. Bicikle mogu iznajmiti svi uzrasti, od najmlađih, znači od djece, pa do odraslih i starijih osoba. Isto tako za one koji nisu fizički aktivni imamo i električne bicikle u ponudi. U sklopu našeg rezorta, odnosno na ulazu u sam hotel, se nalazi i punionica za električne bicikle. To automatski znači da imaju mogućnost prihvata cikloturista. Tu mislimo naravno na ove koje uglavnom idu na duljim rutama, ali to može značiti i obične turiste koji će se ovako usput voziti biciklom, znači da oni imaju gdje sigurno staviti bicikl, a vlasnik takvog objekta da im može dati neku osnovnu informaciju, znači gdje se on može voziti, koje su najatraktivnije rute, posebice kad je riječ o tim velikim Eurovelo rutama, kako je stanje, gdje se može nešto pojesti i pogledati, znači pruženje informacija ili recimo servis, plus smještaj s kojim su cikloturisti zadovoljni. A velim, oni u principu nisu previše zahtjevni, bitno je da njihov bicikl na pravom mjestu, tako da smo ovako koristili kao reklamu jednu sliku gdje vidite cikloturista koji je onu svoju curu je šutnuo na kauč, a on spava zajedno sa svojim biciklom u bračnom krevetu. Među subjektima kojima je cikloturizam u osnovnom fokusu interesa potrebno je posebno izdvojiti biciklističke udruge, sustav turističkih zajednica i turističke agencije, odnosno destinacijske menadžment kompanije. Biciklističke udruge ističu se kao subjekti najpozvaniji za planiranje, kreiranje i provjeru kvalitete biciklističkih ruta, vođenje informacijske baze o rutama i podršku u izradi cikloturističkih karata. Turističke zajednice, posebice one na regionalnoj odnosno županijskoj razini, imaju ključnu ulogu prilikom organizacije cikloturističkih aktivnosti u destinacijama, promidžbe cikloturizma na svim razinama, kao u kontekstu poticanja razvoja cikloturizma kao turističkog proizvoda. Dobro da postoji mogućnost iznajmljivanja bicikala u destinaciji, znači da neko ko dođe bez bicikla da ga može dobiti, da imaju nekakve informacije, bilo karte i slično, koje su te pogodne rute za vožnju, znači što se sve ima za vidjeti. I ono što piše, znači to je taj cycling friendly smještaj. U Hrvatskoj znači zapravo nema toga jako puno. Inače tu je Međimurska županija daleko najdalje otišla i oni imaju dosta iskustava. Tako da mnogi zapravo i koriste njihova iskustva kad je u pitanju cikloturizma, znači oni imaju i certifikaciju, imaju dosta dobro obilježene i uređene rute, tako da dovoljno samo da odu u Međimurje i pogledaju kako to funkcionira i onda to isto da prave kod sebe. Potičemo naše posjetioce i goste na istraživanje predivnog međimurskog kraja na dva kotača.
U tu svrhu imamo i pripremljen bike vodič kojeg gosti mogu pronaći na našim web stranicama ili ga podići na samoj recepciji hotela. Što se tiče električnih bicikla, to je sad sve više korištenje električnih bicikala, s time da su oni obično najatraktivniji tamo gdje imate malo veće uzbrdice. Znači imate dosta tih turista koji nisu baš skloni većim uzbrdicama i onda taj električni bicikl je baš pogodan za neke takve županije. Znači to je svojevrsni trend, tako da je to dobra stvar. Financirano sredstvima Europske unije, Europa ulaže u ruralna područja.